Ia ia le atua lenei afiafi ia te ofolofa atu lenei afiafi le tatou polokalama i lenei afiafi ia o lou polokalama masani nei faigoaina Jesus is the answer ia pe ona failoa atu ia o le aso tofi nei ia o le tatou fa'asoa ia o le alana le tatou polokalama lenei afiafi ia e momuo na si le viiga ma le fa'atai i le atua ona o lona alofa ma lona agalei ua fa'apena ona maua lenei avanoa e fa'apena ona alu atu ai le tatou polokalama i lenei afiafi fa'atai fo'i i le atua i lenei aso sa feagai ai fo'i ma fe'au magaluega ia o lea ua i'u ma le manuia lenei aso i fe'au i galuega ia fa'apetai i le atua ona o le ola ma le malosi oia o lo'o maua pea i lea aso ma le aso afetai fo'i i le atua i lona puipuiga ia i tatou ia o tatou feagai ai ma galuega o lenei fo'i vai aso ia lea ia e fa'afo'i ai le vi'iga ma le fa'afetai i le atua i lenei fo'i afiafi ia fa'afetai fo'i i le atua ia o leo fo'u maua lenei avanoa tatou te mafuta i luga o te penga failagi lenei po i aso tofi ia le aso lenei o le aso tofi ia pe ona failoa atu ia o le tatou schedule lenei aso ia o le tatou fa'amalosi pe ona masani ai i aso tofi taʻitasi ia e mai le vai aso talitonu ai ua e pisi nigei vai aso ua leo foʻua koe fia vai aso o le Krismasi ia ua o le masinga nge o le Krismasi ia o le tele ai fo'i le tupe anu o le malosi o lou faigaluega ia o le tele fo'i na le tupe o le ia e fai o le mea alofa o le fafige o le mea alofa fo'i e le fanau tu ia tatou le matutua ia tatau ana fa'asilisili o tatou fanau ia tatau ona fa'atau mea alofa auā le fanau i lea o gā koe fai mea alofa kakou ia ua makua ia e fa'apetai tele i le atua i lenei afiafi ia e fa'apetai fo'i i le atua ia o le fuakoikiki le fuakoikiki uma le koe ao kaeao ia o hoi la ia le weekend o hoi kaeao ia o hoi la ia le weekend malolo ho ia patalofa atu le uso ia ngaki ia malo uso patalofa atu po kalama ne ia te oi i le sunga le awao ia alofa atu uso ia ke lo o yangi so ile vanga makala u ile vanga makala o so ni so le sau ma le kwinga le earthquake ia if may 6 point something le malosi o le earthquake ele umia pe ma le minguking fa sau le sau lo ma le tsunami o fa pe isa o le surf foi le au pois le poliaso ngi pe usa la la kule me nga o le ma ke o mo ma ko ia ma ko au fainga venga la ma ke o le fa velo ma ko rudi o le ya o le lawa wa sa le au fa ku yo kam ku so le fa u lo la fa ngo me venga le ma pe ke lo ja un sa ro tsunami ka ko la fa le surf au ke vai ku ngai ka mai so li ka sia mele mai ma fa o ka mai o le aku ngal venga e o le fali o vai ku ngai o aku ia o au fa ngal venga so li o le wa ma ko fa alunga ku si leonga e fe ngale ko lo possible me o se pe o ngal venga wa le mai
ke ro la kwa punga i runga la uroli va ku ya ka ko koi pe ka ko manga vai le tsunami o mai o meu que fai o ka ko ka ngo mo mua ka ko ke fe pa fe lo ai mo mua o fi aso ka lunga ko aso ngo fua so lu a skofi o ko lu aso le fo ko ka ko ya ka ko ka ngo mo mua ya nga ko o lo la ir ka ko fa so ringe ya fa talo fa tu le uso ya con sala manuia tu le uso alo fa tu ia oe mai te urua mai whanau. O mero ki whai koe. Tori. Me lere le eimo meo, me lere le e pia whai o e sauni ia. Ngai ke i lo o mau kū lo mafkanga ma le ri. O lo sa o leo ranga i le ri. E sau, a ola koe ngā mea ngi, sole, e sau le sunami. Ma le earthquake le ngā kamai ka iro po peo se meo ngi San Francisco ngā. Tori. Ma kua i le anua ia se ma. Ma kua i le ia se fefe. Au kamai ia ngā mako e sole. O le wa fai kong la bidi le pase la o la o fale o ngā le alert mai le sunami. Tori. Wa popole vale popole vale loto. Ia au tangata i e pipi ia i le atua. O ngā tupu mai mea whapea, tupu mai mea wake ia wakupu. Ke re o whiwhi ke lero whakuakua, ke lero whakuakua pe o mai le o ti pea, ngai ke lore mea ngai ke i uiai, mea ngai au ngai, ola mō le atua, ia wai tātou te reiloa me tupu, pe la ngit, e anga ma ngai re ala I foi lunga a foi ngal venga ke ele le o so mai le alert ke lo ra ele leila le mele o le alert mai oi se ka ko ka ngoi fo u se ele leila me kupu mai o lo e me e ke mo fai wo ngale fa I lo mai a ele me le akupu a le sa ngala sikianga ke ia o le emol maka o le sau o siki anga wha mole uso there is no alert nothing whatsoever e makua I le ai ngā mea e ke ia o le ke ia o vai me wo ko li ko vai a o alu siki anga a fai te taliton ia amen pe a fai te taliton e te loa mai mautino e te alu si tiang o ko ngā mea la whape e ke ngofo fo ngale mai mafofau ke ngofo mai mafofau fo ngale le ora ngā wa o peo I o vai kaimila o ke mea ka sa mo e whengala laka ronga saule makangi e ke loa saule makangi ke aku sa bili malo si yang saula I lunga le news le channel 2 ka ko channel 2 ska malo a kapo ngā vai kemi sa mo ia ku so mea ngai whai lo ilo mai lai whai lo ilo mai mea ngā aku pol ngā la sau sa video la sau makangi pe le ale malo si matangi ku so mea le ka ke lo lai ka ke vai kwa o lai whai lo mai ka ika ton ia mo kwa la o a whai lo mai la me ka nga e ngofu sa ngung ka nga ngofu sa ngung ke le o ma ngā vai ke mi sa mo o lo la whai lo mai makang ia ngole o ainga ngole o ainga kui ia apa I lumo e ka vai fa aka hoinga I pamalamo fale kui apa ia nga kongi I lengeki lumo apa fale ia o momeo o ngeki o pau ka vale o rimo ka vale ku I lumo apa fale I au inge ia ia fa inga le makang ia kusala le wa e sang le wa e sang ni wa le fakat ka wa le wa alert mai le wa alert mai makang kusala nga wa ye le kan nga wa ye le kan me ke alu e ki sang ni
so loa whaai loa mai, po e vai aku le maa losi al makangi nga e whaapea loa, le la salu makangi, nga e alola ia prepare, e anu whaila u whaakau, make sure wa iei mo li, wa iei mo meo o maa mo li wila, o karisingi mo li karisingi, e vai kei mina i sa mo, kusa ele i salu makangi, au ke le lau prepare lau whaia, wa umanga e sa nyungi a walo ainga, wa umanga e sa nyungi, o lewa e alu whaakau mai mea ai, whaakau mai mea e whaingale e ke loa e wae angi no makangi, e re mawhai an koe whenua i se sipo, ia pe ia mako ngawa i kai mea angi makangi, e ngongo whongu marwhare, kwa o wale i whafo po le au, ai po ingi mea wa whainga i le makangi ia, mea ko kingo rau whangua o rau pali, wa whainga le makangi. Nga ko ora i e whaingale i koe whale lei, mangue le i a kiri o ngā whaaleanga inga le makangi. Kusara kai mi ke lele, mako e kuse sau makangi wa ke lele o sau nginga, wa pau wale mea ia oe, o e ngofo kongo rau whale, ma e whaalongo longo, i le paki, paka, i le sabili o mea wenga lea. Ala ue ngofo marau whaanga, marau a inga kongo kofale. Ua whainga le wale ise popole i a ke oe, aise a. O ngā whaina, ua umanga e sau ngingia, wa umanga e sa ungi uma meo rau, wa umanga e prepare, le i sau makangi, wa umanga e prepare me uma. Kusa le ia se me kot pole, kere kot pole vo i pole ale sau le manusia, e mo ia e manusi makangi vo inga le jamo. Ai a ho anga le leilo kango e whainga le e sikiua mua meo rau whale, e whiua le makangi ia mo kua vo i Samoa. Ia e kele i maunga, kusa o le mako whare, pe ongo vai aku i kua le mako, kusa o le mako whare, ku kongu are o ngako kongu le pikongu le mako ia. Ia, e maunga, e kua e au kafo le munga, po le fia le kele o marolosi o makangi. E mako i le a whainga le mako whare onga le, onga po e o le poloka mai e maunga, e le, mo ia e sausa vidi e o mai lo le meanga i le mako whare pi e le marolosi kele sausa vidi. Onga o le kafo le maunga, o le winga la le o le mere ko fa makara o le ka ko ele yo makara ka ko fa so ka ko fa malusi o le ka ko ki kara mo o le mera le ko fa ko le kemi e fio mai e make e ke sa ngi fa penga ile kemi ngi ile kemi ua e ngofo sa ngi ile sikianga ni kei mingi pe ono fai atu o me tutupu mai le o langangi o le sa o le makangi o le kupu o le mafue o le maunga mupo le ase mea o lo ua ele me fai ilo mai a o e eri yape pe a laka fo nga happen pe o la happen e fa lilo mai e alert mai oi nung pe la ngi nga kupu nga kupu le mafu alert mai lo le i umi ai ri a ko kalunga nga alert mai le afu le mafu ya alert mai fo i male tsunami pe mai mai lunga i mo au ngi la kalaka si sami pe alu le nga ko kong ya o America le mekele ko tip in e ka o inland alu kele ko kong e ke lo le me le au mai le sami usar o ngau fa ilo mai oi usara wa kaunga lava lo sa ngi e kupu mai me e kupu mai so e saul makangi e yangi me so le makangi ma lo si po se ati usio use e mo fa ilo me kaunga e alu pipe i me alaka pe fo ila le posta bili fo ngale makangi pe aso ke vai e tomu fa le o loa e o nga kai fa kau vai eri yangi me se makangi ngai Amerika o me le ke ni kongoro fa me ke ni kongoro ai e ke alu fa akau mai wa ko lo wa mai ke le makangi le sa le la sa u le mele ke ye usara ka kaunga e fa akau le mo wila
whakau mea ai, a lava mea ingu, ia medicine, mea uma whapenga o pasimori ka ele se kulou, o pepa wharka ele se kulou, Yo mea uma ke ni ringa, ia iai uma mea ngā ia e saungu, ali kupu mai mea ia, ora o pesiri la. E te saungi uni whaapea i le teimi, wa e saungi le teimi o le wala, o le teimi o le sikiama, wa e saungi, o le sikiama, e ke ia o le oso mea kama, e ke ia le oso, e ke ia o le emo me, e le e se wha ino e sau ia o e wha mole, e le ai, le tūra whaaleanga, e le saungi, ia, a ule saungi fo, e mau ki ngoa ka kere o se sikianga, ka kere o, ai sea, a fu inga le o le o saungi o ka koanga, o le ka ko kere i wha maungi le aku, le o ka kere i wha maungi le aku, usara, a whai e kere o saungi, o le kemiringi, o le kemiringi waka kau o nga e saungi, o ai ka ko kere i loa le kemi e sau o le sikianga, e le lei ale sau o le sikianga, a lua e saungi, saungi, o le kemiringi, au mairo a inga, koe au mairo a inga whai ngā loko le fiapi, ka pua i le li, ave le ora mo le tua, ka lia Yesu e vea ma li i mau whaola, ia, singa mea e kua kunu mai ngai ke ma, e ke ma whau iai, e whainga le au ngā kako pokalama, kako pokala, e wha manatu, e whau tu atu, tu i whai, e au ngā fo ia, umolo tō rua marau whāne, au te ri sau e whaire pokalam, e tere, o tere sau e whainga le wha malosi aku se mea, e ri i oila olang, e kakau anga o wha malosi aku le mea ngā o oila olang, e kakau, ngā e whai mo mori mau, e whai mo mori mau i a ke oi, e de, who knows po la mori mau, e sui e lo olang, o la mori mau e whainga le wha o ngā e koe wha malosi e lo nganga i le tu, ua ke ua whai ifo, e kukusa le mele happen i la olang, ma le mea ngai happen lo olang, o le mea nga, ka ko wha malosi, o angi o ka ko mea sa whaire, ka ko se si au koe maho whau, ke loa, a sui ere ri iro, a o nga sui ere kua rolang, ke whai a koe wha angalo mai rea kua mea nga sa o ia ki oi, a o e iaile, o e whai ere ko inga ngau o leo lang. E mako i le ai ma se mea e kasi o ngā mea, sa wha o ngā i oile e ki a polo i laulangi, e manga kua e le tua pēo o ngā au mai, e sau e avero wola mo le tua, ma te lia Yesu e vea mo li i mau whaoro. E re kai, po wai a whai mai o oi nga e whasi o ka ngaka se kurou, pe e sa e whai a ho i se me ki ngā i se loko sisi, e sala moni mo le tua, ma avero wola mo le tua, e mako ai whaangalo e rei mase o ngā meo mako i se sae e rea kua pe paranga kusi umai aka ko se sea, o mea uma ka ko se sea, e koe ngumi e rea ri e, kia, o mea nani, aua, akalo whaku i se uso ia par manu, lo whaku uso, mungi atu le tua ia te oe mali to lua man whanau, ia, whakalo whaku fo i se uso ia mo efu, malo uso, ia,
E mā ngai wisi ngā mea a maka e ka ko wha ka po kalama. E ka ko po kalama i ngi asoa. Love you so. Mangkua te peo e uso i kalsanga. Manui ale tua nea fiafi ki o le uso. Ia, pa manui po ile tua i lau wha alongo ne aso. O le mea nga. A suiro ai manga o suiro ora. Sui marou marou loto ato. Aua nga le alu nga le ke manga o sui just for a week or for just for a little bit and go back do the same thing. Iri ai iri whape nale iri te tau ia te ona e ora whape na. Ia ai te whai atu ai a o na sui le tu o loranga. A o hui na sui loranga. E ese mai fo ile wa ai o ka ngaka ia oi. E ese mai fo ile wa ai o ka ngaka ia oi. Wai menga ka sui o me fai. E kero. A e alofa mo i le tu. A e sau e avelo wolo me i le tu. Ma lo loto ato, ma lo wha maun. Te whai aku awa ai ka ngaka ia oi. E loa e wa ai ka ngaka i loa ile ma manu le tua ia te oi lo wolang. Lau kala mongi le whai aku. Po le ale mea sa iei lo wolanga. Po le ale maka ngā le mea sa iei lo wolanga. Ai a o ngā suia i le atua lo wolanga. Ma suia oi. Ke whai aku e. O ka ngaka awa ai ka ngaka ia oi e loa ele ma malu le atua i lo wolanga. E wa ai e le ma malu le atua i mea e te whaia. A fo e ngonga lua e ola i le anganga o le atua. Awane i ngalo ia te ue. Awane i ngalo ia tātou. O tātou o whānau o le atua. O whānau o le atua tātou Aua fo ine e whaapea o le alofa mai le atua i atu e. Aua tātou te ma. Pe e te angasala, pe e te whaolainga, pe o istangata le lei, o istangata fide mu, o istangata ula wale, o istangata whai mea matanga, e lewa e se aile alofa o le tua i ate oi. Lau kala mongi lea, in the name of Jesus. E le aise se senga o au, ma oi. We are the same in the front of God. Pau walonga e se senga. O louta lia o le atua, o louta lia o Yesu me whai, mo wa lii mau whaola, ma e sa vali i ala o le atua. Lona e se senga na. E se tātou. E se tātou. A o le alofa ia le atua. E alofa le atua le tangata angasala. E alofa fo i le atua le tangata wa o na pisuia ina i le atua le oranga. So awange i e mafo whauwha pe ua le alofa mai le atua. Ngā o ka ngaka ua ave le ora mo le atua li he. O le atua. Pein veta la Yesu. E le sau Yesu i lalo langi ngei e whainga le i ka ngaka ua whaolainga. E le ai whamulmoli ngā sau Yesu i a te oe tangata angasala, maa u tangata angasala. O te le se lau pasenge i lumo le tua. E mo i wasu ia le tua le ulanga. Ai le se lau pasenge ai. E iai le thing we all fall short. A o lo whaalango i le tua ma e wha moe i le tua. Te talo i le tua i aso uma. O le nai whaalango e fisoso ani mai i le anganga o le tua i a te oi. So, le mea whaina. I awane e o tātou whaamasino. I awa ne e o tātou whaamasino. A whai, awange i ki ngā se loko, awange i ki ngā se loko, i lau tala le whai atu. E re o tangata whaolainga uma, some of them. Ua tau au na, ua whaingale ua, pe ua waai maua lalo i tangata o loo i le lalo langi. Amen. Pe ua kuule ngalu, ua kuua Yesu lo ngalu wenga i whai, o le whamsi.
e pe o fai e ka ko fa msin amen fa mole mole e ono fai atu na sau la talo tispa ia fa mai a isu ele isau Yesu i lalo stanga tau fa ola inga na sau Yesu i le tangata anga sala pei o oe ma amen ia aua ne o tātou wa ai lalo o tātou me fai ia aua ne o tātou feita I don't have any o lewo fa ola inga o la wa avero o la moleri but that doesn't mean that I have a right if I'm masingo ia o if I'm masingo ia uso if I'm masingo ia o inga if I'm masingo ai lea if I'm masingo I don't have no right to do that o rau ngā ruenga whai o lea o rau te talo mo oe ma wha ma rosti ia te oe that's all I do because ele eise se senga oe tangatanga sa ele eifu ma se senga ma o ka kou le ka ke ola umai kongo laulang e alofa Yesu ia oe e alofa fo Yesu ia tia ia ole pe ia o takwa marosi ia e tanton tatu ta me makare ka ko fa marosi ngia fia ia uli lo plamu ka ko o tala no ile na me ia o tanton ia ole nganga ole tua o le ale me o feta lai me le tua me mana o le tua ia o le meanga ia la tanton o le la makare ka ko e le sa fa inga pe umir ka ko kala mo ngai o wo misia o ko ka ilo ia o ko misia a wo misia o ko ia ai makanga inga le ka ko ia ve alingi ka mi o ke pakalufa kuai i wompa anga umo tato pokalama le ngata leo na ia wa inga o wo ia me masan ia e be fo i nei te mi fa pitoa ia o te fa te alofa tuai le matou ta mafa le nganga le sunga to ina ia i se take a wasli ia se take ia mal falitua ia male no fo yalo le ngata i leo le mamalu o le au whainga renga pa ia siu matou i karisia o le vision se kare se koe we for bien so rejoice in God Vision Hayward California i ngei le Bay Area ia leo te whaatalo whatuai i o matou inga e karisia pa mania te lele tua ia te tau nea fiafi ia tatou ia le la matale tatou whaamanosia e se i matala tatou whaamanosi nefe i se talo ina ia le anganga o le atua ia peso soani mai le anganga o le atua ia tea ina ia whapena ona luatu le tatou whaamanosi polo na upu le nea fiafi i lau loto ia malo loto ina ia o tatou talia whaatasi le upu mai le afionga pa io le atua le nea fiafi ia vi ia oi le atua whaafitaita mai le nea wanoa wa e saunia la usauni folfola la upu le nea fiafi te mati talo te le nganga o lau fio e te whaamanuia i lau upu pe talai oe le li ie le nea fiafi i whapena ona i eise le mana pena ana i le mana o lau upu ina ia whapena ona ngalua i loto mwhina ngalo o mātou a inga o mātou wō o mātou tamā ma o mātou tina o rumai le ngata i leo o mātou whanau o loo whaalongo mai le neipo i lau po kalama whauulo lātou whaalongo le li ie te lia lau upu na ia whapena ona i le mana o lau fio ina ia whapena ona manu malo se nganga mō lau fio le neia fiafi i un nei pa malosi le ie po le nei po kalama i le nei ia fiafi
aua ne ia I mātou lau vi inga, ia au le vi inga wha fo ia tu ia te oe ta mā, nei se o le wha wau na Yesu, amen. Amen. Ia. Ia ole te tau pu wha malo sia, ere umi ho ia, ere umi askako, pe mo whai ako. Ka rufa aku Uncle El tua, alama. O manui atu le tua ia te oe le te mā, ia, mai se to rua man whanau, whatai le whatasi mai, ia. Ole tātou whamalosi nei, e tele I le mele o le, e whatau le mele o le whaalongo, lau whaalongo, ia le lei lau whaalongo, na tātou te wheola mai na tātou wheola mai o whaio o tātou na tātou wheola mai o le lei o tātou whaalongo, ia, ole au tūla po le tātou whamalosi le nei fia. O le nau o nei sa I lunga nana I lunga le tātou pokarama. Ea. O le au tūle na o le tātou whamalosi le nei fia. Whaalongo I le atua. Ia usitai. Ia mawhai. Amen. Tātou whaalongo I le atua. O ame o loo petalai atu le atua ia te oe e te tauna whai. Ia e usitai. Ma ia e whai. Ma ia e whai. Ia. O lea la. O lea la o te au mai ai le. E tala masang ia. Nga u wha amalosi fo I le tusi lea I si teimi o te ia. O te au mai ia le tala le ia Saulo. Le tala ia Saulo ma tāwita. O lea la ata te utala no. Ia Saulo. Ia ma le tama o tāwita. Uso o Saulo. Sa whaamanuia I aile atua. Tangata ne o Saulo. Na whaamanuia foi le atua. Ia tāwita. Ai aila le se senga. E le se senga o le wali I e konua. O lea la tātou tala noa. I le neia fiafi. Ia. O Saulo. Kama leo Saulo. Le tupo Saulo. Le tupu mua lea Israel. Kama o Saulo. O le se senga o Saulo ma tāwita. O Saulo. Le la se I tala noa mua tu le me le se senga mua o Saulo ma tāwita. O Saulo. Sa avea o ia ma tupu. Ona o le mea ua mali li ai nuu o Israel. In other words, ngā pārota I tangata o Israel. E avea Saulo ma tupu o Israel. O tāwita. E rei pitia e nuu o Israel. E rei pitia ho I penga whaise pāroka a tua inga sulu o Israel. E avea tāwita e whai ma tupu. O tāwita. Sa piti e le atua e whai ma tupu. O lona e se senga na, lona e se senga mua. O Saulo, sa avea o ia ma tupu ona ua pālota, ua mariri ai le atunuu o Israelu o le avea o e Saulo e whai ma tupu o Israel. O tāwita. Nga piki sa o mai le tamā mai le langi. God picked him to become a king of Israel. Leona se senga na.
ala to tatou o le la to tatou le la ka ko kan ngolo ya sau le fai mai le tatou au tu mai fa alongo i le tua mo stai ma fai awana o le fa alongo ai le usitai ai le fai awa foi le fa alongo ai fai ai le ustai e kaua ngā luma me e ko o le fa alongo o le ustai ia ma fai o saulo se tangata o tangata sa fa manguia ia ile tua o le na vea o ia mtupu mo o Israel o le o oivo o saulo foi sai ia ile nganga o le tua ia saulo sai ia ile nganga o mo sa fa alongo foi saulo ia sa fa alongo saulo ile ko sa fia fo ia ile tua sa fia ia ile tua ona le ona sa fa alongo saulo mo sta ma fai o la le sta o la me mo no sta ia fo ia saulo ile tua o man tua la vanga le kau mo ai sala e lulen ku le ngo mai le wali inga fai le la ko o mai i le ngu le o lisi ngu o isara elu lisi ngu o isara elu fai ele ke uso lo fatu manu o lisi ngu o isara elu o mai lo kamakau fai le ko fea ngai fai fea ngai nga la wali inga fe mai ali ele o le o ti a te uto pe alea le salio to mata ma fai ele mo me fa luma ya ke ko monku e foi mai la saulo nga fai mau manga i kwai fanga sa la o ia sau o la sa va ke lisi me kamang yo so a real au le fai au le ko o mi kanga le ai mo se sio nga vai ka mi o kanga ka Israel e kau ko kusale o mi mar kanga ka malonga au le anga sa wa ya alu fai ka kus pa ia ngai alu fai ka mo sa muelu ngai fa o la sa va mer ka malo i la lo mo nga po bio ai fa longo ko lo ka mi ki pa sa ai fa longo mai lo ma ka malo so le ole fai le kangi singa ngu le mo ka kangi singa pe si di lo mar ka malo sa lo po le ale me wa ku pu ngu o fai kangi a we o ka o ko i lo male ka o ko i lo male me wa ku pu ya sa ke lo men ku pu ya sa tole ko fa mo ko i yo alu ale nga mo ko i o ale nga pa i o le ko ia sa u me mo ko i kar ka mano ma ko i kar ka mano sa lo a foi wo lo mo o le mo le nga pa i o alu le nga pa i o le ke lo ele me mo nga fai o la me mo sa yo fa nga luar ka malo kipi maya ka malo kip kusa o le me mo ke lo me ke aka kusa fo mai ngai me yo me se se kulo me ke ai ya ka ma ka ye ye ka ka nge o fa ka mo meu truck so a ku se me ya o pe e pe ke ngoi pe nga fai le se me ya o kip se kulo nga avere o me nga fai o me o ya o e fo me nga o le nga fai o saulo ka mo nga fai va mo e fo ngai me ko skailinga o le nga skaili ka malo sau o lo ngai se ngara o saulo fai me ola ngo for ka malo kipi popi o ka malo o le ua kipi vai
o ka maro kung kaya po mga ku kung si kampe pa pe ha kuli marawali inga o maya inga Yesu ko inga sulua Israel ali ese si au mai masaulo masamuel o mere o ya o moro ai sorry kau ai ko ngau povi o vai povi ai que no la vercal que no me ngai lo ai o fina ngalo le ali inga ngau fia ile ia sau i fai de mere ngai fai mere kala ire i fe ka ngaka ia sau usa ole wo aku la wali lau messenger le ole wo aku lau UPS ma lau FedEx e baku me ngau mai ia sau i a inga uma sulu Israel ali e sisi o ko e au ma Samuel o mai foi ma Samuelu ma sau ole mere o ia oe moro ai fai mai e me wo o lea mata ka o te ngata i le tua. E rei fe a saulo. Paula o Paula nga lo se singa. E fai le ufu o le la fa pe a saulo. O le a fe le fa pe skam kailo ri ngata ngia. Le fa pe skam o saulo ia ai o fe kan kailo e rei ai. Le fa me le tusi. O tusi le tuspa ia. Mai ona fe le o tangata mamatau ia le tua e ro saulo ia o mai lo a inga i sulu Israel fai le malo fai le lako au ami ia alu ro male markau ia fa manuia ile tua o lisi me ngo ia saulo o nga o ye ile nga o le tu mu tangata o le fa longo ile tu mo sta ia mo fai ile tai mile sa ele kai mi nga wa ko isa wa se e ka nga ko le ngu sa fai kala o saulo fai kala o saulo ai o fa pe o le e ni kikeli o skamo saulo skamalo saulo nga vai kai mia ele o ye ni me lo ai o nga io skangaka e o ngo kupu o le ala wa uma mengere kau ala ku ka mi ki fa sa ala ku ya ka fa kan tai na ho ngan e fa ro ku sorry o la fa ia kala la wa li inga la ka mo mo sa mu la wo fa ia la wa li ing ya sa mu o fe la wa li ia o fe la wa li ia o fe la wa li ia fa mai kala fa mai le po ai i sau lo la ave ai sau o kau ngau mai e fasiok kau fai lo longa ku lo markamano sau lo la aku markamano sau lo e la aku la sau o la u fikia kamano ile ngango le tuo ile ale lo ko kamano hold your horses al waku ka malo saulo canso a corpo kalama le ka fai le wali le ola su me ka ngaka o nga lo fiki le nga ngole ku ala ka le ka malo me ka malo ele ai si o que le asonge ele ai si fa sala le asonge ele ai vo si ko kangi le asonge Paulo me ta te vi ile tua ma pa petai ile tua ua whaatasi le tua i le nu o Israel, ua sefe le tua Israel. Me maraka ngaka o la ua mau le ua iei le nganga o le tua, le ua usi tai le tua, usi tai le tua. Moko ai mamao al maho fau o saulua, moko ai le popo le a saulo i ka ngaka i nga whaia ngaka la po ai anga ia. Anga pa mai o kako anga pa mai o e ma o le fai le ka le o kako o foi ngale o kako fa o la inga ma e ka ke fa no o ku ala fai me singa i o kala o ngale ma kwai ku wa Yesu ma kwai fe wa ia ka ia o me moi o kala moi o po fe a me o ka ke fa o la inga ma o nga e fa lo mo ko la ma kwai tui
especially la kama hoi ngale o ngai so close to you kama hoi ngale la mo i e fai mo wo e piko sili ngai ro foi e ki fa lo mo soli e esse al fai ngo não wa ngal pa wa ngal me o ya o ya o le ko ar kai mire ngai ire nga ole ko ya sa ma kwa ide popole a saulo i nga uso mo nga friendship le fa fangu fa kasi o la ko ni per kala yesu le fa fangu fa kasi o la ko ni ma o kanga le la fa la ka mo fa yau kala al wakwa ai disa ide yo nga me le miala le kai milan ia ora ngai usi ka i ka malo la usi ka i ka malo saulo le kai mininga ia ale la ka ko le ka wa ko ka ko kuswe ka le se fa ka fa ka ma ka wali vali me ka ngaka e fa nga le usi ka i le ku ma fa longo i le tu ma fa ale la ka ko ka ko kuswe ka ia ia or ka kuswe ka Poi wo ngai au ka whara kuspai te ngai au ka whara kuspai e rea whainga ka kowi e ro whainga wenga kaingi o ere i re whare a whai o ngai ke re whare whamunu e ka ko kusinga o re ka ko kusinga le la mo me ka ko whamaro siringi e fia whamunu i le kusinga e mua no whainga tupu se fulu tau po fulu au lona fai po suma tolu se o le se fulu mali fa ia le la fai tau ia e po suma tolu na le tato tus fai tau le mono whainga tupu tau po fulu fai po su tolu ma su fa e fa pea o lea na oti ai saulo ona o lana anga sala atu ai i re ona o lana anga sala atu ai i le li o le afionga lava le li na ia le usi ustai ai ua sili foi ua sa ili foi i le itu wawalo e fesili ai sumalfa ua le fesili atu i le li kusa o le mero o la ua fesili walu ka malo e su ki apono ua le alu ka malo e kalango i le li ua le fesili atu i le li o le mea lea na fasiotia ai o ia ua li ua fo i le malo mo tabita le atalii o wharaimo le atalii o Yese amen ua tatou wā aira ia o le mea la ngā kupu ia saulu kuso le mea la ngā kupu ia saulu kangwa koe ia saulola i le kangwa e o mai le sikisi makala akili ia le mua Samuelu na le luful vat aron fai po sul malvat na fa pe mai a wa ua ele fa alongo le sui fofonga o le li ma ua ele fa o lona to sa tele ia Amerika o le mea lea ua fai ia i le li le nei mea ia te oe i nei o naso we vai usta o lewa kako vai a lewa umanga ufa makala o umona ufa ilo atu ia te oe ile saulo le sa ia ile nganga o le atua le taimi wa usita ia le tamalo le taimi nga ave i matupua even before he became a king
e rofa tele kangakangi o saulo ia e rofa i le atua o le tangata o le atua o le atali'i o le atua ia a walu alu wa ia ku o wa ia ku sau boi ke le fa mangyanga o ianga ia wa e wa ia ku wa makaonga ke tele lo wa makanga tele fa mangyanga le ku ia o ia i lo a inga o rola ia e ko inga rangonga nga wa ngalu pe we fia kama mamako pe we fia kama mamako ho nga lea pe we fia kama mamako o nga wa o lisi le me ia ka ko e ke le rofa mangyanga ia ku ia ka ko io ka ko o langa makongo o ro a inga wa ke le me wo e mo tori o nga inga lo ia ku so ma ko ingalo ia o ele me sa o fa mangyang ngalo nga ave fa ka ile ku ngalo fa ile vi inga ile ku fo ile o langa o le ko ia lu ile ku o le ko ia lu se lo o le ko fa ka o se ku spa me umanga o ia ka ika me la sa o ma fo fa le ku langa le sa o le kupu aka o le kupu o iso o le makoa o kulanga e whainga le piko siri o ngā maua i kulanga uma wawanga i rea kua o le laulang o le kupu i o le mea ngā o le kako kam kusa la le mea le kusa le whai upo sumato ma le sumatwa le no fwai kusa le mea o kupu yasa ona ua le wale uska mako ile usika ia mako ke lor me okupu ya saulo mako ingalo ya saulo le upo le tua kusa nga kuli vai saulo ile ku pa nga ia au mailo nga mamalu ale nga ko ile ku le mamalu avea matu ai unga ua kele un fa munga ua funga ua pit headed o le ngau o kakai e se loro nganga malonga loko mai e ku ua mau le mea ngau o le usta o le usta i le tua o le mea la le saui le fema pe men ua e ke lo e le mea le tuspa e le talan e le mea le tala ngai fai mai le tua i a Samuel ua salamo mo ko salamo le kelo kako ia kako fai tiki io kako fai tiki a fa manuia le tua ia te a fa nga fo i le tua lo ola a fa nga le tua lo ola i longa nga luenga mo lona fe au mo lona nga lu ia aua lava nge i e mau na e futi tua mai le tua e salamo lo le tua i le fa nga ingo o e ono ua e alu ese e le se mele lei e le se mele lei e le se mele lei wewe le mele ku o sala mole tu ona ua ave lona ave o saulo ave mtupu aisia e le fa alongo saulo i le tu na fa feta la ye to le tu o i Amerika fa sioki umaka ngaka i Amerika au ange pas e komaki fa tia uma aua lava nge se seola i manu i manu kape uma ala me ngo ya saulo le fa longo saulo ua le usita ua le fa ia fo i saulo fina ngalo le mea na fa ia tua ile tua ia saulo ole watu saulo ua sefe mai le kupo Amerika le mea kau fasioki e ka kau no fasioki le mea ka malo mo ka malo mo sefe mai au mai ia mamo oi mangu pepeki wa au mai uma mangu peki saulo la ia
aluaku loma Samuel o nga wa umanga kala ngoa ia i le akua ia Samuel alu loma Samuel fisili ia o le alo mea ua fai o a ia manu e whaalongo atu ai ke lo ele kalia komana pe mei o mangu pepeki o mangu pepeki o le au mai e fai ele kaulanga i le akua fai ele kaulanga i le akua e ke lo e ele mea foi ele tala e whapea si pika mai o no cha kusa o le tala kusa o le kalia kusa o le kalia saulo lenga fai ia Samuel whapea o manu pepeti o au mai e ave le tauranga i le atua kusala o le mangaku a Samuel o ia whainga lea a tangaka ngeo sau o le sao o le sao ranga mea lai whai o le sao e mua au mai lan mere e ave si ave lo vi inga i le kua si ave le tauranga i le tua mea ia awangi ngano ia e le sili i fo le tauranga na i lo le whaalongo maustai ma fai le fina ngalo le tua amen o wai kusa o le mangaku asau o le sa oranga mere fai o le au mai mangu pepeki e ave osti e tauranga i le ko e ila le kala fape e ia ile mea e ke fai e ke fa apesa e ke fa apea fo i ele e le sa o ile le numo le tua amen e ile mea le o nai te fai ma e te manatu fo i sa e le sa o ma le numo le tua e iai fo ile mea e le sa o ia te oi e te fa apea e le sa o e le ai le mo sa o lumo le tua amen ila mele kusto o le fe mele kala so me kala so o povi pepeki o me mangu pepeki o le au mai e ave le kaulanga i le tua ai le o le mele ngo manga o le tua e fai e le o le mele ngo mana o le tua e fai kuso o le mea na mana o ile tua ia sau le fai pa o mutia uma tangata Amerika o oi mea ola o oi a inga o oi fali sungu uma mea uma pasioki uma o le kupu malonga a inga pasioki uma o lisi le mea ia kako a whakong a e whaalongo a whikalai mere kua ia ke oise me fai fai o si tai whaalongo i le tua. Aua ne i whaia lo manao. Aua nge i whaia o nei whape Ave mere mo le tua. Ai loa e le tua. O nai e vai lo ai. Ngama. Aua fo i ne i e tau mawhai e fo i ngale e tuu lo ai. Ia e moi. E tātou te alolofa. E tātou te po ai tangata mātiba. But at the same time, e le mawhau na tu umai e le tua, e mawhau tonu ai le me whai. E sila fia e le tua lo roto. E sila fia e le tua lo mana. E sila fia e le tua me o nai te manatu ai. Aua ne e whapea. Te iwa e feel bad. O le ma o mia se tupe. I le tangata le. O nga e fio pēla i wai le avea, o nga o show a hinga o le mo mea tupe. Le ni le tupe wha atau le mea. O nga e fio pēla, no. Aua e te popole. O lo o si la fia le atua mea uma. O lo o si la fia le atua, God know you struggle.
La sila fia le leia e le tua. La sila fia le tua e le o lava lo faso. E ese o lo nau e fo ai mai e lofa atu tangata o lo mu. O lo fo ia lofa I lo fa nau mo lo anu. Fai le mea e te iloa e te mawhaia. Fai. Yes. Tātou te ola whaatua tua uma I le tua. E tātou te whaatua tua uma I le tua. Ole mea. Te taro I le tua. Ngā e alungi lai ave lau tupe. Whate te inga. Ave lau tupe I o. Ia. Ngā e alu rola ia e sau. Fia ai lau whanga. O lise tupe. O lala mesa o le mea ngai vai aku o whakangisi lau whanga o fia ai. O lala mea o ia o le kaiminga. Ke ia la I o so. E anga I loa ka kere o so mai o wa wako e fo le kupe o. Anga I loa o kere kolo ia ai mai o le wa wako e fo le kupe. Lea la o fia ai sa ufanga. Ue vai la o le mea kupe. Ue vai o kako va ai rei. O le mena. E iai mea le lei e iai mea le lei e te whaia. E te whaapea e le lei. E le o le lei umo le tu. E iai foi me e le lei pe le sao e te taritonu e te loa e le sao. A sao I umo le tu. Amen. Ia pena le mea la le tatou tanonga. I a sau loa. Kusa o raua, ua le wha alongo sau loa. Ua le usika. Ua le whai e sau loa mea whina ngalo I le tua ia te. Ia. E whai o le au mai o le wha asao me o le kupu. O koe au mai o mangu. Mangu pepeki. Ua vai. Nena tupu ia sau. Le usika. E te tau ia I tātou ona tātou whaanongolongo I le tua. E dei whaia fo I se mea. Te taro mo mua I le tua. Before you do something, ka karo mo mua I le tua. Ask God first. Te taro mo mua I le tua. Po le alo na whina ngalo. O le ale me o whai mai I le tua ia te o e whai. Whai. Whaalongo I le leo le tua. O si tai ma whai. E whaamanuia le tua ia te oe. Pea e whaalongo ma e o si tai ma whai lo na whina ngalo. Amen. Ia. Sau lolo le I e risi me ia le tatou whai upule le e pusul wha. Me mea ka ngaka whinga le wali e isi nganga me mea le wali whaalongo Uso le mele wa fiu saulo e kakalo I le kua. Wa fiu saulo e wala au le kua. Ma kua I li liu mai a fōringa o le kua ia saulo. E isi kai me kako ke fiu e kakalo I le kua. Fiu kako ke kakalo I le aso ma le aso ke vai a kua. I le ia se suinga. O ngai sea. E fo inga ngai ke le iu suska I le mea ngawhai a kua I le kua ia ora. Le ala ue sau e koe mo mia le kua. Now you need God's help. Now you backing him. Kakalo. Whaamuri muri. E re o le tua e re o se machine. E re o se vending machine. Fo inga rea e la koe mo mongo se rengi ke. E whaamuri muri. E re ai whaamuri muri. E manga o e koe. O e fiu, e vai aku e fiu e kakalo. Fiu e kakalo ke whai a kuaere o. Koe alu. Koe alu. Koe alu koe vai. Po le ale fina ngalo le atua le nga whai atu ia te o e whai. Ai te le whai. Go back. Go back. Alu koe vai. Koe mafu whau. Po le ale mea ngā whekalai a koe rea kua ia ke oe ki kamo e whai. Au e le whaalongo, au e le uskai, au e le whai. Au whai alolo. Go back. Alu e koe whai. Alu e ai po lea. Ia ngā e kamula I e whai. Koe whai le mea. Koe sa iri po le ale whina ngalo le atua le ngā whai atu ia te oe. Ai te le uskai.
O le taimi e tue alu sa iri mai tue wa ai mai tue. Ma fau le. Ma fai le melinga fai atu ile tua mua ia te oe anga ngafi makaraku anga ngafi po le ala wale aso ai tere i foi. Te mine. Oro walu lo e fai. Tue ustai. Alu e vai. Fai le mea nga fai atu ile tua ia te oe. Na e te vai la i le tue wha manuia mai o le tua ia te oe. Ua te tali mai le tua ia te oe mao mana o. Ia wan mere i ka kongi. E fia ka kou pe afa manguia mai le kua ia ka kou. E este le oli o ka kou loko pe o nga fa manguia mai le kua ia o malo ai. O se me fai a kua i le kua ia te o ke fai. Ma kua i le maua e fai o lo le fa along. Ma kua i ek noe o e ko ma kua ak noe o le mele finga ngalo mai le kua ia te o e fai. Le uskai o le fai o fina ngalo le aku. A o nga wha manguia mai le aku. Sorry. Ke fai aku kasi sau punga i runga. Kasi sau waku ia. E mimika aku i. E visio aku i. Ai a fai aku le aku ia ke oere me fai. Ma kua i misi a ko a kako ua. Ma kua i le fi manga o ia. Wa misi a ko a kako. Ai a ora ke me in trouble oi. When you get in trouble. Sorry. You're the first one. Drop on your knee and pray to God for help. You think that's fair? You tell me. Do you think that's fair for God? Ora makua i le fair o kako mele fai. Ele fair. Ele fair no more kero. Ai ango se kua le rofa. Ele e o America i mingi po fair pe fia 10, 7, 60 years ago ngai ke le fa na kua ko ele ko se me ia o ke fai. Ai ke le fai mai le ongo su ka sanga o ke. E o America i mingi. E kai e fa mangia le kua ia oi. Ke fiu e fai. A ongo le rofa pe o le kua ma fa pale ia oi. Ma le fa manguia mai pe le kua ia ke oi ma. Ale mea mo i ai. We don't deserve it. Ele deserve ka ko. Ele deserve ka ko nga ele o fa maungi ka ko i le tua. Ele o fa maungi ka ko le tua. Pe o le fa maungi o saulo. Mo ko i le fa maungi ya. Le mea mongi. Ko i sala mo ale ko i ai ka ko mo ka ko. Longa fa o nga ina o ka ko. A ka kiri fa maungi. A fai sa sala mo le ko i le fa alongo ma le usus ka i ma le fai e saulo me on fe kalai ko i le ko. I tali tongu alo wanga. I sala mo ko i le tua. I le tofinga o ka ko malo. O le ase la ngona i a oi. Le ase la ngona i a oi pe ai fai e so watari. Ai le fa alongo ave umoro wola e ke ustu re ka e ao po kimu la mai e alu a whenga runga inga. Inga ia maua mere kupe kausi e loa kari. Kausi e loa whawhinge a. Maka i alu a kolo loko a. Inga ia maua e loa kari i mo loa whawhinge me manga oi. A e vai aku. Maka i re Maka i re ai a se nganga ropa mai o loa kari impo so wa whawhinge i a oi. Mako i re ese nga rofa mai a oi. Lewa ai mai lo ki ngā inga lo usur kai au. Ki ngā e mai e ke alu pe whenga runga isea. Nai kire manga e ora whaalo loro whangau. E ke vai eku. Ore mako i re mako i re ia se popole mai o lo whangau ia oi. O le ala se whalungu. Le asu whalungu ngai o ia te.
E ke salamo. Ma kwa e salamo ale mai mau o lo ki ngai. Ma kwa e ika le mai mau o lo ki ngai nga. I lo ustu le kai au ma le po au kimu la. Sino mea uma. Osto ma fue osto fai ki kiri. Ala ke alu e fai ngalu nga o malea. Ngolo lo fai lo fanga. Tari tonu. E whape ngā fu lea nganga o lea tu. Whape ngā fu lea nganga o lea tu. A o lona e se senga makako o lea tua. E whaapa vauro nā rufa i a te oe ma. A le mea mo i ai. O le mea mo i a. We don't deserve. E le deserve ka ko lea rufa o lea kua. E mai maule a rufa o lea kua i a kako. Onga lea. Ongo le lofa o le tua le au mai o lona alo e pele to tasi. E pele i lona loto. Ma liu lunga sa tau, fasia ma liu lunga sa tau, ona o oe ma. A lea tātou te le talia Yesu e mea ma li impau. O lea tātou te ta alo. O lea tātou te le popoli. I le mea o le atupu. O le makwa i le fe kau i au ngā mea. E le fe tau. Ke whawhekai lea kua. Mai le kaimi a koa le sa pongi sa i le ola. Mai le kaimi a koa le sa whaaru wale i le olanga i le laro langia. Mo tua i o ona ua suia i le tuara ua langa ma toi whaapupula au i mea sa o whaia. Ko i o so ale mo momo lo roto mo lo sala mo i luma o le tua. Ona sa o mea nei sa le i yo o i sa ua ai. Ele i yo o i ni o mafau fau. A ino ua suia e le tua leo lau. O te whaapupula e le tua. O te whaafetai ma o whaafetai pea i aso o lo uola o tu toi ma ave pera o vi inga i le tua. Ona o lona lofa ma lona anga le lei i a te au. Ua maua ilo ua wanoa e toi ave ina ilo uola i mō le tua. Amen. A po i le wo wa ai. Le wo o wa ai. Wo o lo le ti nga. Le ti nga o le mea e wa ai mai le tua i lo uola. So, pa maongi mai a le tua i a tātou. Pai uma mea tātou te mana o. Ai vai mai le tua. Toli, mo ko i le fe kou i a ka ko me le fai. Pei lao saulo. Ma ko i le, ko i ngaro ai le, ko i ngaro ai a saulo le kua. O le la wa toi nau saulo i le tu. Wa fiu e wala au. Fiu e te talo. Ma ko i kapungi a ka linga o le tua i a saulo. Ko i kapungi a le ka linga o le tua i a saulo. Ua le fia le tua. O le mea na. Ro tu i matu pele nganga o le tua i a te o e mau. E o oro le taimi e le, e le whaalongo mai le tua i a oi. E o oro le taimi e te pungi e te linga o le tua i a te oi. Ia, so mai ke fiu. Ke fiu e ka kalo i le kua. Ke fiu e ke kalo i le kua. Ai sea, an po i onga le wha maungi mea le tua i a te oi. Le o tofi atu, whai atu le tua i a te oi. Whai le mele. Ai te le whaalongo. Te le usita. Te le whai. O le mea ngai o ia, o le mea ngai kupu ia saulo. Wa a bea ro matupu wa tele me moa. Wa ai atu wa. Ia o le mea ngai moa. Fiu e koe ka kalo aku ile. O la la mea saulo whai. Alu lo saulo au mai whai kaula i kua. E anga le whai mai ngai ngai. Le whai mai le whai upu lea. Oida, le whai upu suma tolua.
la fai mai o le na oti ai saulo ona o lana masala a i le ali o le afionga lava le ali na ia le usi tai ai ua sa i li foi i le itu vavalo e fesili ai a ua le fesili i le ali e vai mea kamalo kusa o le mea ngalo le kamalo e sui wale alu wale alu ke le i le kankelo ke le i le vangoa le kaimi ka sa maua e sau e kaunga whako ese i le aku kaunga alu e wha maua lalo i le aku al mea kupu kako kam sorry e manga o a saulo e whaile mea lai loko i ai e manga o a saulo e whaile mea lai loko i le mea lai ngang maua e le ialu la ia saulo foi ngale sa ili mai le fai kau e ka ngol me fai kau la iku o la wali ia mo iku va valo la vanga vanga la fai pelea ka unga ka ku sa mo la fai kau la iku e fa e le ialu la fa pe e mai e foi ngale e mo sanga va ngo e foi ngale kara ngo i le ku de ai nga alu ka malo saulo e mai le pesidi le iku ia samuel e fa ka mi le lo ma liu ka malo samuel kusa ela le fo la mai pepa kusa la o la koko a pepa pelea al fai ka ula i kule le la sa ungi fai langa pelea ia o le me kusa le fo la ku a fai lo ma le ia sa me si al bifo ai le ke i ar ka malo o saulo le ku a ko ka malo sa me ku a ku sa me ngal wa ko sa me o le ano mele ufa o le wa ia ku ia i so mu to le o nga o nga lu ka malo i kala ngo e au mai e au mai le afu fai ko la la fai pele fai no mar ka malo o le me nga we fai le me nga we fai ke lo e o ngere o ki e ke o lo o ki o le mako ai e fai asi ngā whainga o rau oki le lai oki rau mariu ke mariu o rau whāngau ma whāngau o mea ngai o oi wanga lenga whai e samu e ako e samu o le wanga whai aku ia ke oe ko o mai ia le malo you need to retire already o e makua o le koe ise ma o le koe manga o le akua ia oi o kaunga e li kaya mai ro pasi ya ka vika o lo wa uma sa ngi e le ku le kanga ka le sa we fai makupu ka vika pe ngo fai ya ku o saulo nga pike le ngu u yes kanga ka sulu o Israel nga fai le vo pe le vo le fai le ma ka vika nga piki sa o me a o le tua ka vika le la nga fai lo le fa ko isa mu le va nga fai ku ya ke oe e kuit ya kaunga e pasi mai ya ka vikar malo lo piki mai le ku ai le mafai ya ele mafai ale manga or kamal ai anga faalu humble his heart ave malo e rane ka vika ai awale loko le anga ya ka vika wa lisi le me ku ma kwa ya lu ale malo si o kamalo sa u ku lingo ka vika ma ko ia lu ar malos ai anga fa ngara nga kai mi ngalo e kuri kavi e fa ma wa la lo longo loko i le ku ma ko e kakalo i le ku ko e au mai longo fa mangi pe ngi wa ko e ia ale la wa kupungi musu e alu la musu e alu la o le mena nga o i ka ku e ka ko i kuranga maua lunga kuranga maua lunga i kongo o ainga pe se makai ia le ngakai le po kongo fale fai ngā luenga kongo e kalesia so se mea a fai mai lo le kua ia ke e wakaunga e maruru pasi pasi pa anongo i le tua
Whaalongo i le atua, ma usita i le atua, ma whai. Ia wā e le whaalongo. Ia. E le i use manguia. Wal mea ngā len kopu ia saulo. Ma kai musu wal ka malo e ave malo ia ka bita. Ai nga pasi ia, ai nga ia le. Ka bika su mai lo sunga ngofo i lo ngofo vai lo. Ia ia ka malo ia la me ngai wo. Ko yoki ia. O mo ko i fasi yoki le ku. O ngale. O le usta. O le mea lale. Ka kou e whai ma whaururunga o ngā ruenga. Ai masiara e ka le si, awange i whamunumot. E ono whai atu, whaalea nganga mai lo whaalong. Whaalea nganga lo whaalong. O na whaamara marama i manga lue le atua. I lona upu i a te oe, malofina ngalo. Mea hoi le nā tātou i e whaururunga. Ke lo whai atu, so se ka le si, e le ngā se ka le si e kasi. E le ngā se ka le si e kasi. Eni, se ko inga e kalesia. Ka koui e, le i whaururunga. A whitalai mai lo le atua i a te oe. O te tau ona e malolo, wha muli muli, whai. O stai. O stai le atua. Pasi. Leka unga le mele, pasi le toilet. Pasi risi tangata. Wa uma saunia e le atua isi tangata. E uma atu i tupulanga mai, a wa lewang saunia mai. Wa ia tangata o saunia e le atua i le mea le mea. And when your time is up, please listen to the Lord, obey, and do what he says. Before something bad happened to you. Fa usita i le atua. Usita i le atua. O nisi mele o iloni. Ele, fa mo mulaka isi. O le mele o ini. Me metala tuspai. Ua tele le saito. A wole isi au whainga luenga. Amen. Tara na Yesu. Tele le saito. A wole isi au whainga luenga. A kero ele mere o i kako ke mini. From the Holy Spirit, the name of Jesus. Ua to tele au whainga luenga. A wala iti saito. Amen. A whai e te tari tonu i lau tara. Come pilo. Come mai pilo o e press your like button. O le mele ua iei ua telele, ua to telele au whainga luenga. A ua kaule ingi saiko. Aisea. O ngā wale. Waka kawang kako o iso e mai saiko. E wha ngā umai ko kele o whainga luenga i. Wal mea le kupu. Wale koe e ise kala inga. Wale kala i aku le kala lei o le akua. Wale o e au mai ka ngaka ai. E wha atumu e le ka mai whangua. Ale mere wei. Ko so o le wei te sau atu e watu saito. O le tau wha aola i le pito. A wei te sau e watu e wha mole. Tato ngā lulu e wha atasi. Ngā lulu e wha atasi e tau mawhai i ola le whanua. Ie tātou ngā lulu e wha atasi. I ola le whanua. Ie tele ni saito e maua mai i. Oa o le saito le, o le kamai whanua lea. O le a ola ma ola. Ma o le a ki tupu ai ma tele atu ai ma isi. Ngā luenga e maua ai. Ia le mere. O le wai koe aluaku a koe au mai saiko. O le penga le whaalima saiko le i o le nga lue. A le raka ko aku fo i au mai ave i. Whai e le mea. Whamole mole le ungu mela. It's not about numbers. It's about Jesus. O Yesu ke viso. O nganga o ka ngaka.
E mo o miang ka ko wo koe a. Le men ka ko a maka mai ole. Ka la i le upu ma le tala le ia Yesu. Amen. E te tau ia tātou, te tātou o. To e fo i le men a mata mai ei. Amen. O tau no te tātou o te tāra i le upu. A leo ei te penga whaila. Leo whawhai ngō fia inga waku le upu. Ah. Pau ale mea tātou e whai o le tātou wha maoni. Yo tātou au nanga i le tua. O na fisa soani me leo le tua. Ia te oe ma. I tātou tala inga. Wo mo o le taimine, wo mo o mia tangata. E o mai e whau le malo o le atua. Amen. Kua sa o le mea sa o aranga. Kusa ua le mea le wengi. Ua le to, o kusa o le sauri tala le tusi whai mai, yeah. Ua tene le saito. Awa tau le eini au whai ngalwenga. A le mea le wengi. At this time. Ngai whai ke sila fia. Le whai o keiroa. Ua ko kele lau whai ngalwenga. Ua to tele lau whai ngalwenga au kou le ingi saiko. O kou le ingi saiko. Amen. Le mea na. Le mea ngā le tupu ia sauru. O i lau taimi. Pass to the next one. Whaalongo i le tua. O lisi le mea ua pe ua tau whawhenga tae leo mai o tanga. O na ua. O lai lua i le tua o tauna sui lau o tauna e malolo. Ia a le ai te. Ia o le upo le tua i le sa upo. Ia le mea nā tupu. Ua. Ua li whaalongo sau. Ai anga whaalongo sau. Penge ua. Ke lea e maanga i se line story a kamaro sai. Wa penga le kasi ane mta upo le tusinga se mwe. Ngai ka o mai le a kamaro sau. Lang tau a mua. Nga umaro. Ki koro ma kamaro. Ono lea. Ua le usitai le atua. Ua le whaalongo i le atua. Ua le usitai i le atua. Ua le whaia fo i le fina ngalo le atua. O le mea nai tātou le whiawhine. I tātou stai, o le ale meo whetalai mai le atua i ate e whai, pe ona u whai atu, pe ona u whai atu le tātou porkalama nei, pe ona u whai atu le u whaasoa i lasa, tusa, o a umalo tōru, le tu e whai le mā pisinisi, i le mā pisinisi, o se o le pisinisi, o manga o e whai, ono lo o lofa i le ua inga, o lo o lofa i le tōru o ma ua whina, te mana o fo ingani ia moa so mātou whali, me ho penga, le e whawhetai au i le atu e le whali le matiti e, ea, e moe fu, e leo whina ngalo ngau le atua i a maua, e leo whina ngalo ngau le atua i a tia uli me whai, a mesia ua wa ule ulu le ainga, wa ule ulu le ainga, kuse pengi le kaimini, o le halu le mapisingi si kaimini, kuse le mafo inga mea lenga mafo i mai alas, ka wape makio mai loa, a makaro, o yei mea, yei mea whai e pawa le mea, o le kā le longo, a makaro, uia, e ka ngu me le malama, e se ale mea ngau whikarai me le ku, le lau whai ku sa o ma lau wha maongi o ngā le wha onglongo le anganga o le tua. Kusanga makau ngu mai le aso ngafua. Ia, e aso ngafua. Ai le vai aso anga. Akara ngō mai le anganga, ngātala ngō mai le tua ia te au le mea la le. Le porkalama le. O le mea moi.
I keep ignoring, ignore ule le si leo le. Onga le. Because ole nga ya ule manga. Onga ere ingi o experience, ere ingi me fai ei mea o ere ingi masingi mea umma. Kuso mea nganga o mai a. Ia. Oro lisi aso. Anua. Ku umai. Kuso ole mea ngai. Kusa e makere i o mal makoai. Kuso ole mea ngai a mau. Ole kuai a ele fo i mil malanga si a maka mapisinisi. Lau maka. Kuso ngai mea poka lama kaku poka lama. Sama mawa mali mako fau tina ama. Makoai ma mawa. Lau kala sa o. Keiro. O ke aru a whainga ruenga. Ku i mea lea kore mea lea whai. Kusa ngā maka mea. Kuso ole mapis. Ngā maka mai ole mapoka lama ole mapoka lama mali makoai. O ma ua. O ma video i lunga le YouTube. Ngā maka mai ngai ngā. Ole ma YouTube o lewa. Ale ula koe whaololo. Ka mo whai whainga lea. E whai maoranga o life. Reality. Special whainga se like a reality show. Whainga lea. Ia. Ere i alua i ala se ma whau weanga. Leanga le whai a kaua i ngā whai. O se mea ele mea lea. E mako i mamaua i maua. Koi mamaua maua. Ia. Tori. Mako i pandu whaale le. Mako ai. Ole kele o kaimi o ke. Ole mea ngai kei loa. Ai fie whaalongo inga. Ai fie malam lama i le leo lea tua. Ma e fie whaalongo i le leo lea nganga o le tua. E ke alu ai ke whaalongo al ka mai si u leo ngā. Ke kangu whinga le you keep ignoring. O le kele o kaimi ke ignoring ai le leo ngā. O le mā rosi ho i ngā o le sau o le leo ia oe. O ngai ke loa o le whekala inga ngā o le aku. O le akua ngai kalangua ku ia oe. Lau kala sa awar mere ngā kupu ia. O leo ke kangua kau mawhai aku a ignore. Ui a pe aki le mā rosi sau. E pe aki le mā rosi le sau o le leo lea. Whai le mero ke whaku ia oe whai. A ere whaia o mea ngō o mai. A ere whaia le mero ke whaku ia oe ke whai. Ere i ulau pisi nisi se maumia. Mai ere o hoi. Le kana le mea ngā o whaalongo. O sauro le whale o karangoa le makoai. Ke karangoa ku le makoai. Tori. Makoai mamau. Le makoai mamau ma le mele ma le mako whao le makoai. Nga le mero karangoa koe. O lo ke wha makala ku le makoai nga wakuana. O le kui mea lea nganga o lea kua ia. O whai le poka lama. O kaunka o i lunga. Te lor meo ke whai akua. I mea lea li ia. Nganga loa e lea kua wa mawhainga o lai. Kuso le YouTube. E sa le mawhainga o lai. Aisea. Because I don't have enough followers. I don't have enough subscribe. Te loa. Nganga o ara kaimi wa mawhai e that same week. Wa mawhai e nganga live lunga le YouTube. Wa mawhai e ngā o lai. Sorry. Saulo malea kua. Whakarikali ele. Saua malea kua whakarangwa ia. O rau mea ngai whai lunga le platform ngā. Ku u rau mea ngai whai. Rau mea le whai lunga le Facebook. Iau lai. Ku u au mea ngai whai. E whai le mea le la u whai aku ia ki oi whai. Kero. Ngā u wha alongo. O ke whawhikai i rea kua. Sa o kalia. Sa o wha alongo. Sa o sika i rea kua. Mawhai. Le kapu karamare. Le anga le leo lea kua. Le wha maunginga. Wha maunginga lea. O le karangoa mai o lea nganga o lea kua ia. U mai le keiminga maka ngu mai. Le wa ea ku kapu karamare. Le whina ngalo leo lea tua lea wa usau atu. E wha maa losi ia te oe maa u lea fia fine. Le wha maa ongi leo lea tua ia te au lea wa tu umai le loto toa.
pelu ia inga ele tuolo uolanga. A vea umastangata toa le loto. A leo sawe ie. Ta rai atu le leio le atua. Ta rai atu le leio Yesu. Kero. O le māngai au se mea e ke whaalongo mai usikai ma whai le whina ngalo le atua. Kero. Pengo whaia. Ke le o me wā ngai le pokalama whai e le akua. E rei whai e au se pokalama. E rei whai e lo to lua se pokalama. Ma whai e le atua. O mea umai e pokalama. O mea umanga o ai mai e le atua i a te oi whai. Like I said, me and my wife, we don't have no experience. Ngā whai e le whaalongonga mai le nganga paia. O le mea whai mai le nganga paia whai. O mea ngā rufa akau mai whai. Ai kero. O le ke le ia le au ngār pokalama ia umoro to rua. O le whai tau o tus paia. Onga leo. Onga o oe maa. O le au ngāringa whai e le atua le pokalama. Ina ia o mā rosi whai tau le tus paia. Ma o sau e whaasoa. O ueris tangata lau tara sao o umātua o whaiwhia. Ngō uola mai tono le lotu ma le a inga whao laino. O se mea o se kusi paia. Pau a mea o lau ke manga kuanga mea kusi paia o mea ngā whai e ia o ngai o ainga ka ngar papa. O mose o aili ta mara o whātua. Mea maranga. Lau kala sao. Pokwa o malama ngei ai le kala ia saulo makawika. Ina ua whai le tuar por kalamai. Ngau whaalongo ai ngau whaalongo i la unga kele o whaiwhi au la unga. Pa ele i lo loko kele se i loa le kala ia saulo. E o isi mea kuspa i ele i o. Le la a o i. O lea nganga le por kalama. Meanga. E siri e au ngalo usi sta i le tua. Usi sta i le tua o le ale me e pina ngalo le tua i a te e whai. Ia e usi sta. Ma e whai, ma e whaalongo i le tua. Aua fo nei e whape, aua nei e manatu. E te le ma whaia ona e whaia. Pei le mea no o ia. Sa o ma whawhau, sa whai mai le tua i mea. Sa fi ngauro o nganga lo loto ma le tua, le nganga o le tua. O no lea, na lau te loa, I don't have no experience. Kere lo po wheme, po ame whaakau mai. What do I need to do? What do I need to get to do this? Ai kero, o mea ngā whikalai mai, o mea ngā sosoangi mai lea nganga o lea tua. O lea, o lea le meo whitalai e tua, i lea tua i au. Whaamasangi fo i le leo o lea tua. Whaamasangi le leo lea nganga o lea tua. Whaamasangi ei, o ngā ei loa la ia. E whaalongo la i le leo lea tua. Ma whai le meo whai atua i le tua i a te oi whai. Whai. Aua ne e popole a sisi mea. Aua ne e popole. Aua fo ne e mawhawhau e te le ma whai o na e whai. Aua ne e tamu whai. Aua ne e mawhawhau pena. O loo iai le nganga o le tua. Na te whaasino atu i a te oi me whai. Pei o le tātou pokalama. Le ua. Le ua wha e a kuri kākou pokalama. O lea. O ngā wha maungi o lea tua. O ngā whina ngalo lea o lea tua e mana o i whai ea. Ia whai se maha o ngā mō lona ngā ruinga. O le mā ua te talo ina ua sui e lea tua maulanga. O le maainga. Te talo i lea tua wha o ngāle ni ainga mō lau whi au maro ngā ruinga. O le ase me te whina ngalo i mate te whai ea. Au nātu mō lau whio. Wha muli mole rea tua. Wha ai loa mai. Ma ia iai sea o ngā ia ke au mo loo ai. Le ua kali mai lea ku. Le ua tali mai lea tua. E reo se pokalama la moa. O le pokalama mo oe ma tātou uma. O le pokalama ka kakeo mai e tātou whaalongolongo e le upo lea tua. Pe ono whai atu.
o a o ele o tangata e poto i le fionga pa i o le tua. I le lava ho iste malama tele i le fionga pa i o le tua. A o lo fai tau mo lo sa ili i le tua i lona a wale tātou pokarama. I fe so ani mai le anganga o le tua mo wha malama mai. Ia te au lona fionga pa i o. Nā fionga pa i e ne Yesu. Mi ia le tua, ia le lua, to la a ko le lua I kula. La a ko le lua I kula ar kako. Ia, o le mea na no o ia sau. Tusa, ua, o le le whaalongo saulo I le tua. Ma whai le fina ngalo le tua, ma usita I le tua. Ia, ua lu ese le mamaro le tua ma saulo. O ia o lea, ia le o tātou whaalongo le o te saulo. Keiro, o le o te saulo. Ngā oki e makangaka o around saulo. O tilo na whanau. E o ofo ia I le laka o le upu. Le au ngā saulo le ngā lako o lua. Ngā oki. Ngā ko ngā ngawai koa e musu ka malo e ka whaku saulo. Ia ngai. E kango e kui ngai e ngai se kuloa. Ai le manga o I ronga au ngā lea. O ngā e lofa ke le asau. La la mengu. Ia. Ko e ponga ka. Ko e kukui e saulonga I ranga fia. Ese musu. Ko I musu ana ka malo e sau te si o la o filiski e fasi oki. Manga o anga ia. E oki ai lima. Ia. O le mera uku. O ai a kuro ma le soa kau. Ngā kura ngā soa kau. Soa kau. Le soa kau aso. Ia. Whaakuman ngai fia e punga I mua. Fasi oki. Le mera nga. Ai alofa I lo ainga. Ai alofa I wo. Po ai alo au ka fo'oe. Around in your life. Yeah. Please obey God and listen to God and do what He say. God will bless you and all your family. E whaamanuia le atua I ate oe molo wahi. E re I uwale. E re I uwale lo whaamaoni le atua. O me whai le atua. I ate oe molo wahi. E re I masisi mwhai o na whai. Le ia masisi. O le mea lea. Ia. Tātou whaamalosi. Tātou whaamalosi le atua. Ma whai na sui e le atua lo uoranga. E ma whai fo e le atua na sui lo uoranga. Awa ne I o tātou o tele o me I o te whaalonga tua. O tātou pukarama fo I re awai I re kama whai fo inga le pisa fo inga pe o ai mai. E sao ai sao. Tele maro tupe o iso. Ara uso. Wa. Lo faku. Kau tupe. Ka ko pokalama o ke lango fo I isi. Isi fo I pokalama lo o ka o I le lei o Yesu. Kusor kaimini. Wa kaunga kako mai whakasi. Kako mai whakasi. Ko kele o kako a inga. O kako wo o lo o. Whaanga inga pere ki a polo. Kako mai ngā lue whakasi. Ave fina ngalo le tu. Ina sui mai e o ranga ma Manga lue le anganga o le atua I o tātou a inga o tātou o. Tātou mai e awa tātou te misai. Awa ni o tātou misai. Hey, what's up, Doc? How's your Doc? Ia tātou ia tātou mōle whelwhang. O le atua o Yesu. O le mea lenga mga o Yesu I ai kako. Ia kako whearu whang. Kako ngofo whearu whang.
Ia kako mai kako ke ngā lue ka la i fina ngalo le tua. Ka la i fina ngalo le tua. Oh, God bless, brother. Thank you. Pray for you, brother. Ka la i fina ngalo le tua. Au fo ini o tātou whamasino. Au fo ini o tātou whamasino i o tātou uso. O roo i. Iei pia e le larulang. O tātou uso nei. O roo mo o mia le soswan. They need our help. O lea. O le tātou tā la i pia le upo le atua wai e ale taimi e suia e le atua le anganga o le tangata i le upo. Tā la i le upo le atua. Au fo ini o tātou popole i ngā mea whapeo le kalisia ai mai. No. O le kalisia. O le tino Yesu Kiriso. O le tino Yesu Kiriso. O malisi wai le me te whaasa o pa mole. O me whai o tonu e kalisia. Please support. Support. E te re o whaia. Po meo o la fonga o tupe ave whai whiau. O tupe ave lea mea o me whai re kalisia. Pa mole. O aunga o mea umai e tātou te whaia mō tātou e kalisia. E re o whaia mō oe. E re o whaia mō au. E re o whaia mō le whai whiau. E re o whaia mō le whale tua. E re o whaia mō le ao. E re o whaia mō le ti a kongo. E re o whaia le mawhtanga tina. E re o whaia mō le mawhtanga tama. E re o whaia mō le autara vau. O lo whaia mō Yesu Kiriso. O aunganga o mea umai e tātou te whaia. Awane o tātou whaia I le vaaia whatangata. No. Whatever you do in church, whatever you offer for the church, remember, you do it for Jesus. You do it for God, to glorify God. Wa ese le mawhauwhauna, wa ese o tātou mawhauwhauna wa peo le tātou te whaia. O ti ngā inga. Vai, e le lei alo ti ngā inga. I mea o le kālesia. A lo e ti ngā inga, ona o le atua. Amen? O rauti ngā inga I ngā ruenga. Ngai te whaia mō le atua. A e tai ngā inga I me. O le mea ke ofo. Te whaia kua rau karare. I'm sorry, but. Pe ngō whaia. Whaale nganga mai ro whaalo. Mi whaale nganga mai. O le mea ke ofo. A whaiso e ngā kupe. A whaiso e ngā kupe I mea le larurang. Tole. Po le ale po le aro wa e aku ngā le lima se lau ka ala le lima se lau ngai kongo lo wale. E aru a ko a le lima se lau ka ala ngā. Ongole. Ongole wa ayur ka ngaka wa pe mi ka ngaka o eke le lau la. O eke le lau kupe ngā ua. Kongi nunga whoroa pe a whaisi. Whai mea is about le ngā ruenga o le atua. Kingdom of God. Tuli. Onga koe o ale o ka koe complain. Wa koe o a ka koe complain. Wa kele le oi o a hinga. Wa kele le oi o a hinga onga lea. Onga le kalesia o me whai le kalesia. Wha mori. O le ala mea ngā whai. O le mea ngai le anga I pia. That's what happens when you're focused. If you're not focused to God. Because when you take your eyes away from God, that's what's going to happen. Ewa ese lo ponga ma le tua. Mau mata I le tua, ma lo focus I le tua. O mai lo mamanatu pa tino na. Awane ngalo ya te oi. O lo ngalua I tono lo e kalesia. Any church, whatever church you go to. Loko monga, loko pope, loko assembly, loko iki, po le ar ko ngā loko. Wha mori. Whaia o ngō roa ropa I le kua. Whai mea o le kalesia, ona o lo focus, ya ke oe mo lo a inga I le ke whaia,
because for God, not for the whaiwhi au, not for the po ai ar kangaka o kongo le kalesia, e kere o whaia o ngā kangaka. O a mea ro fora mai le whaiwhi au male, ino kongo ko e kalesia I me ni, e ni le lo sosoangi. Pa mole mole, whaia ona o loa lofa I le tua. Amen. O le afo I le mea o tu atu le tua I a te o te sosoani ai, o le mea nai te tau ona e whaia. Aua ne I e whaia le fina ngalo le tua ona o wainga o tangata. Because e le fia mai I le tua. Because Lord God, no, you're not doing it for him. You're doing it because people can see. People can see how much money you have. Amen. Nga e whaia mea I lunga o rorotu. Lunga o whaalitinu. E alu e complain. Because if you're not doing it for God, one of those days or one of these days, you're going to complain again. But if you do it for God, and you do it because you love Jesus, you still have joys in your heart. Why? Because you're doing for the one reason. Mole tua. O lau pale lea. A sauri si tianga tato wo uma lunga le langi. Uma si tianga uma le fio mai o Yesua. Ave uma lau paia. O ngā ruenga I le ke whai e mole kua I lalo kongono e kalesia. Ma lalo langingi. O mau ai lau pale. E mau ai lau pale. A e whaia se mea mole tua. I te tonolo e kalesia. Whaia ma le loto mama. Whaia ono roa lofa I le tua. E wha manuia mai fo I le tua. Ia te oe ma loa inga. Aua te popole mai. Aua te popole isi a tangata. Don't worry about other people. Whaia oe le me te manuia ai. Oe ma loa inga. I le fina ngalo le tua. Whaia ono roa lofa I le tua. Lafo lau tupe ono roa lofa I le tua. Aua ni la fole tele o tupe ono roa aingo tangata. No. E loa le lei e mai marukaini. Aisia, ngā lefo I loa I le tua e tere o latu e lafo tupe ono roa lofa I ati. O le te latu e lafo lau tupe ma ave tupe tele ono o lai loa le tua na te whaia ono tangata. E le maua mai ni au wha amanuianga I tangata. E le o tangata e sau e wha amanuianga I ate o e moro a inga. Your blessing is from God, not from anybody else. Not from your family, not from your brother, not from your sister, or not from your friends. It's from Jesus. So when you do something for the Lord, do it because you love the Lord. Do it because you know God will bless you and your family. Nobody else. But if you do it because you want people to see that you have a lot and you're the man, you can afford everything, then it's nothing in front of God. You're nothing. Lau kara sa ore fa yaku. Lau kara sa ore fa yaku. Awalangi o kako fa amuni. Awangi o kako avese le upu marfina ngalo le tua. Wai te tau ona tātou ngalo hue. E leo na le tātou o mai e te lia Yesu. Ma te lia Yesu ma fora le upo Yesu. E le iso tātou ngalo ngai whai le tino Yesu. Amen. Ia e moi. Moi tātou te le sao le ora whaamau. I le tele o tātou tupe I tātou la fonga me uma. Of course. We all understand that. We all know that. But that doesn't mean that la ka ofi ai. La ka ofi ai lo unga lue. Ma whai le ngā luenga le kua. Kasi need. Jesus needs you, need me to build the kingdom of God. So I'm telling you, please, whai le ngā luenga le tua,
ma le maoni o lo loto ona o lo alofa i le atua. Amen. E le aise le anga. E le aise le anga i lo. O mea umai ka uai. Tau ai i me fai mo le atua. E whaamanuia le atua tangata e mamā le loto. O mea umai fai mai le loto mamā. E whaamanuia i le atua. Even as tātou i e whai ma whaururungo e kālesia. O tātou whai whiau. Whaamonimoni. E le awa ia le wata ma whai ngā. Peo lea le upa. La ufise soani le meo whetalai mai le anganga o le atua. O le ale meo pina ngalo le atua i a te oe e whai i le e kālesia. Whai. O si tai le atua. Whai le meo whai mai le atua i a te oe whai. O le ale meo wanga lue ato le anganga o le atua i a te oe le whai whiau. Whaamoni. O si tai le atua. Ma whaalongo i le atua ma whai. O le afo i le meo fina ngalo le atua i a te oe whai. E fua i lunga le mā losi o lau e kālesia. Whaamoni. Whai le fina ngalo le atua. Aua nei i over atu. Aua nei go down. Right in the middle. Le meo lo fina ngalo le atua i a te oe whai. E le whaalongo i le atua, ma e le usitai ma e whaia mea le o whai mai e le atua i a te oe. E whai e ala mai, e ala nga i lo e kālesia. I tato e kālesia. Ia. Tato te whiu e whai. E te whiu e whai. E o ana iu aina mā munu atu mā moe. E iu aina alu e se le mā moe, so lai whapule mā moe mare pā. O ngolea. O ngolea. Tato. Tato. Iso te e kālesia. O leo te whai atu whaalau i te leo tala. I e kālesia so se loko. O mea o loo i eise whai whiau. Peo no whai atu. O lea nganga o le atua. E sau e tāla i upo le atua. I a toa lo loto. Koa lo loko. Auange e fefe ta ule mea moni. O le ale meo fina ngalo le nganga o le atua i ate oi. O le mea nai whai. O lea. Tātou ngā lue whaatasi. Ngā lue le ngā luenga le atua. Tātou wha maoni. Tātou lango i lo tātou whai whiau. O lisi le mea wha molimori. Tātou te tonu. I o tātou whai tese. I tātou whai tete. I upu. E lafo i le whai whiau. Amen. O a mea e whai mai e le whai whiau i a tātou whai. Whai. Either you like it or not, do it. Leo o whai atu sa oa. O le ale mea o whai me le whai whiau i a tātou. Tangata o le kālesia. Whai. Pele le i lau whaalongo. Pele sa o i lau whaalongo. Whai le mea o whai atu o le whai whiau i a te oe. O le whai whiau. O le tangata whauina le atua. Amen. E le te au mai e le atua le whai whiau e tausi lafu mamu. Amen. O le ala le, te tau ona tātou whaalongo. Husi ustai o tātou whai whiau. Peo no whai atu. Pe sa o i lau whaalongo, pe a, o ma, no. You just sitting there and listen what pastor tell you to do. Amen. Peo no whapameire tu si a. O le tama o whaalongo i lona whai aonga. Amen. O le whai aonga. E whaalongo i le i lona whai aonga o ai o Yesu ke miso. O ka koura. Au ar ka komea. O le ka kou whaalongo i le ka kou whai aonga. O ai. Whai whiau. Ka ke whaalongo. O le are me whai mai whai whiau. Whai. Whai foi. Whai ma le loto malie. Whai ona e te arofa i le atua. Usi ustai. Amen. O ani whaale tonu. O ani mea ele o e te iloa ma e sila fia ele o sa o ele whai whiau.
aua e te popole. Pau alonga luenga whai, o le stai ma whai. Aore whai whea, o le mea nae pule mai eile tua. Amen. E pule mai eile tua i lona whai unga e whai le whai whea. A oe ma. No, 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 no. No, no, no. I kako ususkai. Ah, kako ususkai. Ah. E pa ua wha mangianga lea kua i lunga le kangaka. Ah. Au kako ke pole. O afo i la me o mana o le whai whi au e whai e whi ngane e ola i le kali siama. Whai. Ah. Tue. Whai o no o lo lofa i le tua. Ah. Awa na o le lofa i le tua. Ai le lofa i le whi au. Ah. Ele sa o nga mea. Ah. E whai e ua ke sauwha pe ke alofa i le kua. Ai ke re uska i le mea e whai mea whi au e whai. Ha moni moni. E alofa i le kua mai e uska i mai whai e whina ngalo le kua. Kau whai ngai uska i mai wha alongo mai whai e mea lo whai mea whi au. Ah. So se e kālesia, so se loku lava. Ka iki, asanti, pope, mamonga. Ah. So se kālesia. Pa alongo muska. Amen. Yeah. Ora te tongia le ua lua sorry. Ua lua i ku la ka ko po kalam. Yeah, o le tatou fa sona i nei e fiafi. Le tatou fa malusi na i nei e fiafi. Fa fitai tele bi ia le tu i nei e fiafi. Ona o lona upu fa uina. O tatou fa alongolongo ma tatou tu fa i le nei e fiafi. Fa fo i le bi inga ma le fa fitai i le tua. Alofa le tua anga le lei ma ia fa pe na ona nga lue fa mam lama atili lona upu ma lona fina ngalo i le ala le tatu fa malosi le nei fiafi i le tatu fa malosi le tatu pokalama i le nei fiafi ya tatu fa malosi tatu ngalu lue ma le puno wai ya ele lei ele fio le sau sitia ya o lo tatu pi pe le tua tatu o mai ave o tatu ola i le tua manu lo mo lo ma lo si o mo la o no tatu tili ili lo me tupu le aso ata au tomorrow will never promise so e au ngala ya tatu ona tatu sound uni sound uni awale sitianga ya ma ave o tatu ola i le tua talia Yesu e veo mo li i mo faola talia fo ila o Yesu e veo mo li i mo faola ma sui dola ia e savali iara o Yesu ke viso ia e tu maua i pe male fa mau te talo i le tua i aso uma mafuta i le tua i aso uma fa alongo i la unga tele i o la unga o whaiwhe au i lungo o Facebook o YouTube whanongo longo ai pe aru whinga renga e whawhanga i lo wanganga e whamalo si e lo wanganga i auange i eise au wala le whidi e whaalavi lavi i lo mafofau i auani o tātou whaataritari le asa e whanongo longo le upo le tua le ai mafuta i le tua i aso uma le ua i e te penga whai langi ngai le o tele por kalama o loo i ei whaanongo longo ai whawhanga ai o tātou roto whawhanga ai o tātou anganga ia e bea pole nei tami o te e maanga i e si po kalama le i lunga le Facebook ngai po kalama fo i o ngei uso ma ngai tō whawhini o po kalama le o te whanongo longo fo i ai te leo istemi pe a waru te whenga renga o le fire te whamali e akua pe whaasao mai pokalama leo le fire walk with fire se mea whape ngā ma nei e ia malu whaamalusi whaapetai fo i nei au na le nei fo i pokalama fo inga le
mau ai le soasoani foʻiga le fafaga ai loo loko i aso taʻitasi o le vai aso a magaia nei pukalama i luga o le Facebook a alu ae fia matamata alu faiga le join ai foʻi lenei polokalama a se o le taimi nei ua tau ona tatou mai tatou galulue e faatasi a tatou e talaʻi le finagalo o le atua a ina ia tele ni agaga e manu malo mo le atua mo lona malo a ia lea ia o te faatalofa tolo pulo foʻi lea foʻi polokalama ona o lenei foʻi aso uma faiga live mai ai luga o le Facebook e suisui ia ia auauna o le atua faiga le faasoa mai magaia I really appreciate this program i faalogologo ai foʻi o luga o le auala ia ua o lauga aluega ia ke le aukaimi o luga o le auala i le e aveloli ia o mea ai e faalogologo o upu le akua o lauga e fafaga ai loo loko so I don't have to wait for Sunday to hear the word of God a le ua sau ai luga o tapega failaga pe o foʻi o le tatou pokalama i lenei po ia o mea na e aogā e fafaga i o tatou agaga every day ke fai aku a fafaga lo agaga i aso uma le upu o le atua ma e tatalo e te vaai e fiu le ti a polo ua e le toe mafaufau i mea foʻi na te iloa e paʻu ai lo e toe paʻu ai e te le toe naunau i mea le lalolagi a foʻi ga ua tupu a le oliʻoli o le atua i tonu o lou lotu amen ia ma lisi ai fautuaga tatou ia ua le ua toe pe ua fou le lou mafutaga ma le atua auina mai lou aua neʻi suia loa i le atua lou olaga o mea na e te iloa e te vaivai ai e te iloa e te faaletonu aua ni e alu ai aua ni e alu ai a iloa e te lē mafaia ona e teʻea aua ni e alu ai ua o le taimi e toe alu ai le mea na e te iloa te vaivai e toe paʻu ai ina amen e faigofie lou sau tonu o le alii amen le taimi muamua le taimi muamua a le taimi la e toe alu ese ai ma le alii o le nā e te iloa i lo le faafaigatā lou toe foʻi mai le atua pei la o aʻu te faafetai i le atua ona o le mana o lona agaga paia ua mafai e aʻu ona ou toe avatu loo ola mo le atua ia ua le mea moʻi ia sa faigatā ia te aʻu ua faigakā ia ke aʻu oga koe foʻi mai le alii oga lea oga ua loloko a foʻi saʻusau i le alii ia ma o koe alu laʻi e fafoa ua o koe paʻū ai le mea sa ou vaivai ia ua o koe alu ia o le taimi la ni taumafai ai toe sau tonu ma kuaʻi faigakā faigakā a o le maga o le agaga paia o le maga o kalosaga o oʻu aiga o oʻu faifeʻau o oʻu ō e loo i totonu o le faaolataga lea ua mafai e ona suia le agaga o le atua loʻu tagata e toe tuuina atu le ola mo le atua ia o le tatou pokalama na e lenei afiafi ia le atua tai le atua i lona upu e lelei ia le atua lelei ia le atua ia ae leʻi faaumaina le tatou polokalama nei afiafi ia i faisi talosaga i faauma i le tatou polokalama ia le atua i lenei afiafi faafetai iesu keriso lou matou alii ma lou matou faaola faafetai agaga paia lou matou fesoasoani sili ia oe tamā i lenei aso le upu uma ona faasoa i lenei afiafi faafetai le galue mai o le mana o lou agaga paia faafetai le liia i lou faamanatu ia i matou le liia i le olaga e tatau ona matou ola ai pei ona e fetalai i lenei afiafi
e te tau ia I mātou ta mā o na mātou whaalongo I a te oe, ma mātou siustai, ma whaia lau whina ngalo le ie, ta mā wala au atu fo I lau fio, ni ia whapenana ele mana o lau wanganga pa ia, I loto ma whina ngalo o sa mata mai le nea fiafi, I le ngalue ai o lau upu le ie, ia veane nei po kalama le ie, whai ma po kalama wha manuia, I se loto se anganga o lo o le loa pea le ie le lalangi, ne ia whapena o na tue, tuina mai pe tue awina mai le ola, e watu mo oe Yesu ke viso, lo mātou li'i mo lo mātou whaola, le to mapa whetai lau upu, whawhetai lau whaatasi mai, whawhetai le neia fiapi, wei whaawanoa ina, ia walau por kalama, whamanuia I esa whaalongolongo mai le neia fiafi, pui a te I lātou le I I mea, so se mea lavo o lātou I le neia fiafi, tono whale o a inga, lungo a wala, tono whale whainga ruenga, ta mā, alofa mai anga lei pui ia te lātou, le ta mā, whaptai tele le I le neia fiafi, whaptai lau upu, whaptai lau po kalama, ono o Yesu o mātou o le wala otua. Amene, mamene. Ia le tua ia le tātou po kalamana I le neia fiafi. Ia whaptai ale mai mua mai le neia fiafi le tātou po kalama. Whaptai ho ia whamulmole share le tātou po kalama I lunga le Facebook. Ia ma le YouTube whamulmole. Ia ai whaptai te le lava I le neia fiafi. Whaptai te le lang sua mai ho I ma le whaatasi mai le nea fia. Ia wale tātou po kalama le whaalongolongo pea I le upo le atua I aso tofi te tasi. Ia o lo po kalama le nei o le Jesus is the answer. Le nei a fiafi. Ia ai le I whaumanga le tātou po kalama. Ia. A veli nei taimi ia whaamalo atuai. Ia. Wai a koe lau shout out le siau tofine, ia fina, ai fina, happy Thursday. Ia whamanuia tele le atua ia te oe le tofine, lofa le atua fwai pe ia te oe le malosi, I le aso ma le aso, ia ai momoli atua lofa anga le pokalama le Jesus is the answer, ia te oe le tofine, fina, we love you and God bless. See you Sunday. Ia, o le tātou pokalama le nā le nei a fiafi. Ia, whamanuia atu fo I se uso le foto a punga mai kongwa eri, se maro te waki. Whamanuia le tua ia te o le uso ia ono o le ue, sau ia le ua. La wha umar tātou pokalama. Ia, whamanuia kere le kua ia ki o le uso. Ia. Malo le whaasua, malo le tau longolongo, Jesus is the answer. Tai uso, alo whatu mo oe uso, ia, manatua atu fo I po kalama lau sunga fo I le neia fiafi, ia, I talo sanga, alo wha le tua mo pe oe le uso le malosi, ia, maleola, ia le ngata fo I le ainga, mal torua, mal whanau, ia, I manuia I toe aso le neiva I aso. I whiau mga ruenga, alofa atu ia te oe le uso, labi uso. Ia, o te tonuia, o tātou po kalama le nā le nea fiafi, te oe tātou tune in mai le aso tonight. Saturday, we have our normal program on Saturday. It's coming up Saturday at 6 o'clock. Te oe whaamarosi mai. Tune in mai li tātou po kalama nai le asto nai nei. Ia, I le tū lai ono. E whamule mole share tātou po kalama. Subscribe le kako channel I lunga le Facebook. Whamule mole. O I lunga le YouTube. It's under the Raimo family. Le kako YouTube. Ia manuia te le lava nei po. Manuia le atua ia te oe. God bless. See you Saturday. Love you. Jesus is the answer for the world today.
there's no other. Jesus is the way.